a posebnu pažnju skrenula je starleta Tijana iPhone, koja je otkrila da li je u vezi sa jednim od sinova pevača Đanija ili pak obojicom, kako pišu mediji. Samo je greška bila jedna, ja nisam bila sa drugim sinom, to su oni malo muvali jedan drugi oko mene, da je mali se slikao, stano kupio mi ružu, ali nije bilo ništa, sa mlađim, eto, sa Milošem jeste, ali sa mlađim nije. Budući da je odgovor. Ja, dječka ti je najbolj. Pa, ako se njemu sviđa, može što da ne. Neka mu je sa srećom. I Bog neka mu je u pomoć. Što bi rekli? Ne, kako rekao, ako je njemu lepo, dobro, kao ne mogu pomoći. Ne znam što mu je to značilo, nije me upoznao još, ali kad me pozdravio će da sam ja normalna osoba. Majku sam upoznala, imamo zajedničkog frizera, tamo smo se upoznale. Rekla je sve da je u redu, sviđa joj se, što najbitnije, tata dao zeleno svetlo, tako da eto, vidjet ćemo šta će biti, nikad se ne zna. Mira je atmosferu na splavu dovela do usijanja, a uporedo sa iznenađenjima koje sprema za obožavaoce njene muzike, sutra će posjetiti i manifestaciju Una Saga Servika.